Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay pi baru kini gilong ki khubor bam ta kasni. Ka KSU East Jenti Hills District Unit haga khandu trik wa August 2000 kalapalong ya ka checking drive ne Kinra Bar jila ya ki bawan rung shaga jila Meghalaya limba usurok N86 ka bapinya so ya ka jila Assam Than Barak Valley. Hagani ka jingkanra ka sengkla yo apat shibun ki bar jila ki bambiang ki kot kisla pum ka labor license work permit bat ki wei. Hadian gani ka sengkla pen paino eki lait no tangi gitu ki bayat na silshar lingba ka jila ban net Guwahati ka sengkla le gani khnang bante la kam ki phetwir subanong Bangladesh ki bisha kendang ha ka sarkar Assam ha ka eviction drive ka badang yat beteng hadu mentah. Haga jing yo jing tip ka seng baki phetwir basha kendang ka sarkar Assam bun ki ba phai kmat shaka jila Meghalaya jongi namar ki tip ba ka jila Meghalaya jongi hadu menta kampat don ki an ki bala bante la kam yaki om kum shaki wei ki jila North East ki bla don ya ka inline permit namar ka ta ka seng ka phai ka kurwo shaka sarkar jila ban pentrei kamador ya ka ILP bat nang pentrei kamru ya ka MRSSA daga ba don ru Hapo ka jila khnang banna bante la kami ki bar jila ki bawan rung sha ka jila jongi. Ka sengla rairu banang ni syakmat kanang penklan shu e ka jing khnra bar jila khnang banna te la kami kanu kunu ka jing mai ka ribat ye ka jan benri. Apa senjar mo? Hah? Nikrim. Hah? Nikrim क्या कर? जग क्या कर? हॉस्पिटल में जाएगा। हॉस्पिटल जगह तो ये स्टेशन में है कुछ रोटर आई था क्यों लाए इतनी तो आप कहाँ गए? हाँ? Long ini ka checking drive हमने kita si kandu break na ukra arja rusan nabanta bangin check ekbar jela ki wandung sport jela ni klan di kot isla di bangila ban suba bagi te ginong Bangladesh nama kumbangi tip bahwa jela Assam kalau pelong ya kita ka evict drive ka evict checking ne evict drive jangga sarkar jela jangga Assam kila be sibun gitu ki bar jela ki kot hebiar la no tekum ka sengi mila yeng mentang nong rim manjada ya kudi ba dekat tinggi ya jela di kantam Mario ibaunya surok NSC ulong way notis nam bagi dekar bangdan kota sula da ngila bang supa bagi tadi nang Bangladeshi wan rum sang di jaka ini kalau kita kan urin ngila pelong menni kesni ya kan checking ya kibar jela kinu kibar jela di bangdan kota sula kemudian di documents kinu kibar day ki bandon ngila be ru bar ngila penghabiang iki bar kunta di kerpar ru iki para cek beri jengi agwe jaka subaban kan husiar namarkan ni jingrung tep jang ini kibar jela yawan nang baga asal ka jela Assam ki wan sibun sini te kimta ni kerpat bat ngin yaile yu sicu ikane ga checking drive jangi namta ban penduna ne ban filter namar hadu manta hapo ka jela jengi kimpat don kata ka an ban don nyet ban dek lakam ya kibar jela ki wan haisnong jang ni jela jengi tangta ni nagliang geseng ngin yaile sicu nang ne chekmat ande tangkat ne ngin nang Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.